Jotend bura mar Kenya Kwanza kotelnegi kod jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wah okwedo jatend bura mar DCP Rigathi Gachagua kaluwore gi weche manowacho ewi fuok mantiere kombe milaro e gwenge mag Mount Kenya. Kane oloso yo Thika, jotelogo eko noseyo Gachagua kuom bedo gachaya kod chuny marach kaluwore kod weche manowacho ni jod burago ni kod somo matin ka giwacho ni noyiergi kod jopiny. Gijiwo Gachagua mondo we chien wach mar thiche oko cha kendo mondo mi owe pogo jodak ma masawa ma Kenya e kidienje mag dhoudi. Unasahau mpaka watoto wako ambao unawaita watoto. Achana na hiyo maneno. These are your children. Waombee, wish them well. You don't become personal when it comes to politics. Na hii kuniuzia uoga, kunipigia simu, ukinitumia message ya kwamba nisipokuunga mkono nitaona. Na kuambia my friend, my life is in the hands of God. Allow us to work for our people. Siasa ni mwaka ujao, tukutane kwa barabara. But for now, let us respect one another. Tuheshimiane. Wakaona Kawanjiko, hata akiwa mtoto wa single mother, hata ukimdharau namna gani, wakaona he is among the best of their children in Kiambaa, na wakachagua yeye. So ukirudi kumwonyesha madharau atumtukane, sio hawa viongozi unatukana wenye wamewachagua. Na nakubaliana na Mama Alice Ng'ang'a. Wacha hasira. Wacha chuki. Wacha kupiganisha watu.